na mask na dia asakato ani nyina ho I kese I say I want to protect myself. Yeah. Yeah. Hey, I want to me who know I'm saying. I fufra na. Yeah. It say obi do kan no ahwe ya uhu no. Otwam no ahwe na twu nim ne nante a. Okokra. Otimi kata na su nyina ka ho. Eti otwam na unim ne nante wa hu say akwai woni ana wa doje wo. See the mask no ebi wa de nse de tuntum no. Approach for na tuntum na o se black no mo sunset che ne ka ho no. Wa sunset space. O the way si su dia. No sunset space ni tuntum ka. O bua kra. Uhu no baby a. CJ. Boko dear. Letter ne say. Letter ne say afeni ehu Adom level ni date of birth. O chance say we adwuma. Afeni ehu ni date of birth. Ana wo ba adwuma ni mu no amfa date of birth na ama. Ni ode ba ye na nye correct ana. Audit Service Board chairman. Mene no one sembi. Sembi o hwa sembi sano. So I'm say papa Oshas adwuma sen rei orizumi nrei nkam se jama June no se July dey anim ya na ka odina adwuma nyina ba ayedan aba wiye wa wiye o enti ade ntina ye ma no kwan no onye na adwuma me kwakofa ena wonye Ghana ni ena ni age ni ntiti enti na se ne time ayedan aso Osha adwuma ase enye ne enye adwuma we nkwa so na wa ye Ghana ho kwajo Mampanida da obi fo join Van Satamas by Coco board penina Mampanida da kofo appointed no or retaining near friend saying Papa penny kakra se fofie se bibisa fofie Mr Fofie CJ unim ye wo adwuma mu ha se ye adwuma mu ha yete no obia ni fie wo firi mu baaye obia ni suban ya wode baaye Entina ye kabro for kasa bi say you learn to live with people. You don't expect to say obia ukoto to nia opese oye. Wo say nia wo say nipa ye namra kwan so no. Se wanya woni ne wasem na emom se bia me ni we nyiri. Enti no e bia wo say ye pia nipa ni si nchen. Ade ba ko wo se ye hu ne se amamuo no ne ye nyina ye bompa ye wo ho eyesa all inclusive government no enu nti na me parliament nsachira e ba ye ewo nipa obe leadie as speaker no na me de say ye nkamom na ye nyentwa de papa ti a wote wonom no me gidi sese mampani nanadu decide so be retain no wa bra enyo no na appoint no a eye bibia wo hu no wo ne ho se nipa no oyensi yo nipa no wonhwe ni mu ni sane asem tie no aka ne saa eti say yemfonso bi na se waya moma yenhu mfonso ne se papa ne mfonso a boye nie na nyemfonso so eto asomu anya mfonso a se nipa tie a obetumi agina so aka say yes this one there eno meba CJ nipa betumi aka say sa asem we die mfonso we die ene nipa no afom na mom sa wo be ka kire ye say o man ni mrakuni na ye de ye adwuma ni CJ e define ne clearly ni oya Ghana ni ene ni onye Ghana ni se enya se bi ama me no papa ye Ghana fo nkwa na che say wo Ghana ni o constitution ni me hu ni oya Ghana ni onye Ghana ni ana se nipa ne nye Ghana ni a wo de fa ne se nya aban yi na appointed no wo ba ye no a wo ka se won to aso no di anhwehwemu na mo ye ya ansa na mo to aso ye nti ne ene ye be chocho trivia ne ma se wonye Ghana ni no kura da wuti ana wasum ye wo chewo eti mrakuni na sam na kan ye no mumma ye hudi enti wonye Ghana ni age no obebam ni age no ebrebe ni ehu sa age we CJ ohu mi anya niema bi ma ne nye se nipa no esa asa won de nietie bi obeka oni ye amanfo yes no na aye too obvious ya asafo ma for problem nti ene ye yi no aye too obvious sane e wo kan aka bo so me sen na nka wakwa ho meje
enti sankrata we ya no pe da wani mu a we kan say yes u age nti ngidie CJ come on bafo me dey so everywhere dey no so se papa no nya Ghana ni a since 1978 or so a oye adwuma or this service and so oye adwuma or public service no and then yehu so nya Ghana ni nti no ye ntwene ne nya adwuma ne yesusu mienu se age ho asem ne ye ka de a civil service and public service nipa ebinum a atumi akohu se mere age ni nti ne binum sante adwuma after 2 years and get on retire ye ni nyina ye kokko hwem ana papa no so se no kra se ne age no anka last year no retire na se ebi a wakohu nkrata ebinum se tete no na catechism for me ade na natural birthday mankrofo enti se bia nkrata mo wakohu na se emra na se no wakoso ya affidavit e de enti ne ye ka se se retire last year na this year you know said ya okakra no ye ni na ya adwuma mfie bebre akabo so mi nsa se ennan pe no wawie e matena e manetena ho no na eduru ha ya dwere ne krata na o man pedi krata no po de man no po so betima state say e bia aka 3 months e wo mtinu ye no ne na you know wo de ayi but straight away o resume no na na sama na letter no na say last year ni who say because so yes you people you knew say ebia papa ni date we no be resume eti say mu woni ema bi e wo say kwaso a ni nyina anka by now yaye mo ma ne nkotena office nura nkotwa selfie emfa nto ho ma resume ase vindictiveness bi eno so de sa wo ka sa wo de be ye dwuma emwa sa wo ye dwuma wo ye bibi wo wadwen mu na wo na say we ya ateka sembia na chasa wo no oman no anasa adwuma no ho no mo dwen ne sai mo na adwuma ekobane sa na say ase matumani asi nipa no so ho because sabi the ordinary Ghanaian kura one thing sa public service ni ade nhye ya see what is papa no ya de tata no ama ne call leave o feel leave ni ba ya yes enie age nti ya retire ko retirement ya kika sisi enie a that's a quite deliberate attempt ni pa na adwuma be mfie miensa bosumi miensa se bosumi na ya ka o kono na ntumi ade we anya ye nwanwa ye hu bi wo mayimu a ene ye we ba na we tata we wo sure obinfo join Vance Atamas abre so sane make na former chief executive officer Koko board oru afofie mampenda da akofo na yi no ba o maintain papa ne ne ye adwuma ekọ animu eti efiri ho no na nka ehu sensa kire ba ba sa woni obi ya ade because papa no ne na ya asafo ma afu case bi da ho no mo enti sa uya sa ni enipa be kan sa ha wo yes wo teto wo yes wo fa ni sei eni nti ni ye ni sei ye ni sei dia na enyefe wo enyefe well get the monkata na personal pato to so Vodafone the future is exciting ready na fe agbeve herbal center wa yaresa efie justice that she mentioned before ayebeba nkrata no so no. They should have allowed him to complete his service to the country. After all, 3 months is just around the corner. A lot of civil servants are overage and they are still working. Justice Techi Mensen. General Azimo, who is more Ghanaian than who? Okay. General, now the car who they are meeting me. Akan. Intina and so. Na NLE. They are coswo. Ekuya ene nia nipa bi adwumayefo no binum kire ni adwumayefo no binum kire ena yempe no ena ora se amayaw eyentimi ne nya adwuma omampani pam no se eduru se appointment beduru bia no a CJ nya botre reason be no de bai CJ unti setama le binum di loto be abosumi na ne yentu omka enele unti and I want from so metwa loto enele coupon so de mame na sabosumi na yentu aka hwan from so enya ele nem from so sika na eni ho ana so enti anu na ese ebisam me udi kan ye ne say edu say ye be ya appointment a unim oro sa me ya call office onomo no wo a wani di enele fo adwuma chibia no wutim sensa kira ya ba na emom no so nchese bibi so nkoyi a workers no mo nka e bia timing no na nye because of who say ye appointing nipa appointments eba na apa no so nye first time amanfo asori agina etia no ni
eti se nipa no a wonum di loto ne yentwa wo ka o ma yenhu if say yentumi so mu ye ne hu so nka say oh mo pese ye yinu nti problem wo hono mo a you should look at the problem o ma kirem oh there be a be entisa say netie because asem ya wo kan die ene ye be appoint DCC wo de obete yempeno obete wo Ghana ase yempeno amanfo fa che no magistrate no press conference sa so di yempeno press conference ebi say yempeno ebi say hwehwe no akora bi o mampani press conference na koto ayiriyo ene ma ya ye no ma na dos the new normal na ya dos sidi akua enu na ma se bejafie ya to aba ni wie e ma ne ewonya we ni ewonya o de mama mbon wie etie no wie a yentie speaker e wie na fe yaba and Honorable Kojo Okon Nkrumah. The votes cast. The votes issued were 265 per candidate, which meant that all the qualified voters voted. Now, in respect of Honorable Dr. Owusu Afriye Akoto, the yes votes total 143. The noes 121. Well, sir, Utia, Yenye, Metwaso, but joining me Facebook. Are you our 5 Adaroma? Video need the whole speaker. Wajiji Adom 106.3. Daddy. Obia fani na YouTube by logo. Odikanka say, odikanka say, ya no ko. Ya kubutubutu. Anko say na ballot papers. Ena CJ video na da I hope say omoto no so no wo ho a ye hwe say omoto. Was it a secret? Ade say obi amfa nchire obi ana say omo de oh yeah hojuma no de no but speak out to us from my join me on Facebook na fe share a course so parliament. One vote was no indication of choice or the opinion of the person, and so that is considered a spoiled ballot. As a result, the percentage obtained by the honorable member is 53.96 approximately. 53.96 by the standing orders. Standing Order 1728, where it says a candidate who fails to secure 50% of the votes cast is rejected. In this case, he has secured more than 50% votes, and therefore he has been approved. In respect of Honorable Mavis Howard Kumsin, the same number of qualified voters, 265. The ayes, 161. The noes, 104. The percentage of votes obtained, 60.75%. In the circumstances, the Honorable Mavis Howard Kumsin is accordingly approved.
The last but not the least, Honorable Kojo Opon Nkrumah. The same number of qualified voters, the same number of ballots issued, 265, and out of that, the ayes 155, the noes 110. Percentage approximately approximately 58.65%. In the circumstances, the Honorable Kojo Opon Nkrumah has also been approved by the House. Well, sir, what's it, sir? Na yeah, and not just say. Nintumaba. As you could be who have been no important, Ben. You be me as better than Kankai. Krobe Bahabi, Bohabi, you be me as better than Kankai. It is a draft on Bemi as if a name more Gasamu. Say, Omode, Oye, CJ. Now, who share video now? Are you at the actual one? I won't say. First one, no moto, ya wabron be speaker, nana, Sabre no na say, or more ba gangsters, senior gangsters. Senior gangsters na no more parliament no bojuba o mo ne no mo ye no ndinran enrade no so when you are here niam bi go Facebook one what the senior gangsters na to for fun and what that calmed omo fa so odi ano so atofa e di atofa eti afa die na da ho Ghana for hu ye etoda ye dwen se ye ka omuntie ya ne eto aba ma omo na omo ko fie wo no mo eti ni omo ko ye na Ghana fo nyina tu omanugu omo so ni ama ye magum hu ani mase o enora say ye secreto say ye opino say woni fa kro wo de ohu ne say wo je ha watum wonye ha wantum wo no ye de ye patia ni ye da say ye niawo ni ye beka say ye nuanie eti si e maame wo de na be hwesuro so de na be hwe na chiu ye haya eti se ya na efeso o mo ye no mayen mo de asa mo se mo bonyo so ebia mu nyina ma ntumi anko benkro ma the committee level mo de be fie ho na ho so ntiase anya adwuma mo nto aba di nya na ne fe ne na kono speaker e bo no de na mum se mo kokko de a yeso ye wa anu ye de be kan mama hu se kokromoti na ye de kosa live awie mu no ya ankasa mo nkokko ho ne nka ye de mo ko bukom are na ho no mo na mu gina ho ne ye boye nsam pra na bukom banku gina mo nchen nti wonsa ye de mo atwa kwa de mo du osu sa cemetery ho no mo ye de mo ko nchen won de mo ko ye adwuma eti ye do ma se ne nro mo ye no om do mpo mo ntire mo ma ne mebo ano fa no nsia se ne da no mo ko ye no ye pa ne se adwuma no ne ye pa se om be ye adwuma no ye pa ne se adwuma no be eti so for ma approve o mo nyina wo ajo ye ne e de nyame ase enne so ye hwe animu se Supreme Court ruling ne so ba wo a wo so obojo su wo a wo so obonyu su ene kwan bi a wo de be fa so asomdwe ne ye hwehwe eno so e da se ye niawo ye be ka se ye nuane no se ne bo anyu so nya akukuduro ode court no ye hwa se ene so se court no ka se eko benkum eko nifa wo a wo wani da so media ma hwe awie ba no wa hwe a e me dede nwuasum no wo so a wo so hu se yese ma hwe na beba na sa so na ti a wo so me ye twika bia nwuasum ano favor for can use mete so wo say one member of parliament say Supreme Court the ruling ne ba na abonyo so a utimi ye demonstration in his capacity as what no can asem no
in the capacity as member of parliament and why announcement say obu anyu so asiabon won so make us say one na yire ne mother wo nkaya ye no si o eba na se ankwa amaya mi meye demonstration ti amu medumachi wo na so se mo nko wan ne nko no no shede wo parliament wo ye den sorry bra na be si abonten na omuni wachi wonim kan say yaka se wo be ye demonstration a wo procedure wo se wo fa so ana say COVID-19 no current no prosi for one hyehyɛ ye omudi agu kwa so then you sit somewhere inside people who you are no akwasha with them CJ na sebana adane na muso na mbenya wo ani nwuye CJ bavo CJ ye ka judges for the woman some bay ene nsem bia ye ka editwe won mu ni ade no ene de MP ni kan me na ne boy into wo say ye hwan ya MP ben ya Mohammed tamale Central ne voice ro ha aha ni okosi ni say ni anamu no o pesa voice na mama sign wa hanka I don't know crime. No, that them. And na press for kan wa ha yi. Shine si famra. Mami anti a press for kokko no mo dia ba. Omo bo oman for kokko. We Ghanaian Times mu na o. Ghanaian Times page 3 Silla Superintendent Silla Bachman. Ono ana nifo ni da ha no oka. Ana obo Ghana fo nyina kokko se ne Supreme Court ka sawie. Na wa wo besi abonte ana beye ne ma bi ensem fata no. Approach for ene wo. Oyiwa eno ano no. Approach for ne wo anya de anya fe ne be approach for de tamanyoko wo ye che na cho tamanyoko. Court akasa wie. Court kasa wie a. Ba zo nim se de na tomre bi a ye nyina ye ne nyina no se court akata wie nim se contempt wo. But I know judges no mu bu ma ne gutu because if do ne ade ne nyina no how do you put them together? Na me se no na me kan. Yes, Facebook. Na ensem bia nkofo se dan nya kokoro twa ne Facebook na say hey. Omo transfer a judge for no Supreme Court judges no ho. Judges no na mia yen. Na wo bu na so aguso. Otu fie na onya 2 megabytes. Na baka no troka. Na dia to channel troka na dia to Facebook. No na wo share graphic daily graphic anima. Openi Justice Yoni Kolendi. Odi abeto onom say omo statement no omo de baaye no. Be a nipa bi anti ase they didn't say man ka o masemu CJ say me anawo me yete na say bi a me ye bibi na listeners no e bi a unipa kro wani nye hu abetumi aka ekua asemu ye aka ye pa de ene te se ne da no obi be kan ye last week say madu hu ye awo so obeka say ye kan broken heart o say den o ka me no ye adwen me nipa omo ye nipa ba asa wo frɛ na so uba sami bedi watem ayi kasa ya tie for mfancha obe kasa wo kwahwea wo I mean wo ka eno no ye nipa no ne person ana asem bi a wo be ka ebe ma nipa no atumi aye nipa ni bibi enti omo se omo nka asem ye nka omasem o ene ruling ne ba utumi ka ade we pa ade minyi ni sei na nka wo se ko obi anu uni asem ba sa wo koya allegation say omaje 2 billion me ka say e bia wo so woni adanse bia na ye beton se fa adanse bra don't say CJ ma men ka Ghana for assembly say judges for tumi o kan say me bia president Kufom reso ye de ma me kro my Rollins call rolling court na oda court no former president awanya ne ba bi ko niwura JJ Rollins CJ na JJ Rollins so kan say court judge ka so international church international so na former president court no 2 million ka judge so international DAP so that is it so what I say CJ it is a Ghana for imagine say judges no mo te ho no na o mu di asem no o me ye do record to them ho no na be say wo be ma nyina be ko ye do record to them ho a and yan tia say contempt no appeal ni mo ye fa contempt a wana wo kro no wana okro ni obia wo ye aju say be twa judge for adapa uti social media na judge for wo support ma sebeta frache emra ne danche nkura obi maame obi papa na wo obi ka ho asem mo sa radio na wo ti na be ye wo de na say nye wo de dia obi papa na obi maame so na wo so ti radio so pa no e me go do bon krata ni badana pay sa wo pa ne be Kenya ni padua no a Nescafe sweet and creamy one Ghana cedi pe wonya nsu hye na de bono a na ewrani pedianim na fei aboa edepa. So if you need something hot to spark your vim this morning, dear, Nescafe sweet and creamy.
mild coffee that is sweet and creamy. Into what trending? Or they try share na chire you better shame abedamasi. Shining so breakfast just got better with Nescafe sweet and creamy. It all starts with a Nescafe. FD I think I bu majatum say okay. See, Daily Graphic ne de me de Supreme Court de no onum kokobo mo de aba say omo nkai omo se na no ne GJ for koye nsantwefo nhyiamu e na omo gaage e na omo gaage omo se omo gaage obia ne omo pese omo kam obia te ase ne se wo fa pen na wo twiro wo ti radio so microphone de si animu no ye kasa no e wo se ehu se ne ye nim se ye wo freedom free ne dom ni nyina ye wo no baby aye freedom ne pem na ho so na obi so de hyase eti wo kasa na wo hu se asama me kan menka e ma ne ntira so meka adwen eda ho pani ena de ensem na tudwa no Supreme Court pani fo nti omso monka se mu obi ya nkasa mu obi anya hunihuna na omde ba Ghana for enti wase ena so Daily Graphic anim ena o se judgment day na dru atemu obre no se ne Yesu ba bete popopopo eti ne abenu abom ena no payia no nkro ebo epamu a empanimfo nson atemuafo nson ya abote adwamu no yase adwen abo onum nyina fast gina ya abosie no wode beba me yahu se ananado sabri yote so no caretaker adwuma no wo ye wo besi form amia sa ato aba se obi anya 50+1 no ana se die ne betumi akoso muso mu kan kira wa na se menene ne wo ye Jano mame enne ye behwe se ye rerano se ne ebeko bia no de bonkrata o de hunsem bia ba obani dom levo nsem no so de yaboma anti CJ ye mfa graphic ensi wo bafo CJ mikuta Ghanaian Times na judges de na omo ka no ebi wa chirechire mu ntino me for hono masem bio Ghanaian Times front page story nakasa wo page 17 COVID-19 aduro no se de Ghana for chirese odiamrika baba ne hwe mfoni eda hai santen no wa papa obi a kwa akopɛ bia wo obi a kwa akopɛ bia wo na no chirese se de hu se de empanifo di kan wo yi na awrehemu aba no Ghana for dodo no anura Ghana International Press Center nsentwerefo no ne ade ekɔ hɔ no enti nura ya tin se oboasem no ne ade mo frase wo asante hen awo ne de ana no guchi asem apie no kai Sije okay. Mekai. No good for the about to address anya no kure. Abranche bia okoye Kofi Champon. Ai. No good. Abranche said the no. Ai. Na no good for say anya no kure no say no investigation so my ewa kan ma yentie. Falsification of COVID-19 results. Amaza kwadwogina ho na aka say amaza misika hye obotom osu sika nhye mbotomu a wayi ano sample nkiremu ne say and pay ye more voice no kura e wo kase no so e ma pani no kasa na ekirem se nipa no de ade no beto social media no ono anya ne hwehwe ma na social media so nipa dodo na so e fine no mo kan Kofi Champon e na ne din e wo ha no me na se no guchi say sa falsification no enya no kura Ghanaian Times page 17 e na o kiremu esa e wo ho no o ye de besi am rancha no aba agudi ehun sem aba no mo so Abranche ma fe no Ghana for nyina kwadwo CJ Chief Jerry oh